Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezela-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba kuletheke lona namhlanje. Lithi-ke okade khona-ke laphana ngenkathi-ke kuhlaselwa i-MK-ke laphana-ke kaMashu eMlazi ehostela-ke e-17 ngenkathi i-MK ikhankasa-ke khona-ke kube sekufika-ke ebe-IFP-na-ke laphana-ke bahlasela-ke i-MK-ke baqhumisa-ke izibhamu-ke okade khona-ke ngiphethe-ke ividiyo yakhe lana-ke echaza-ke konke okwenzekile-ke. Mina sicela kuwe laphana ukuthi-ke mase ngidlalelile-ke le video le ungene ema-comment section-ke ushiye umbono wakho-ke laphana usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicenze nebhathini lapho-ke subscribe nje kubiza imali kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe le video-ke awuyithokozele. Hey, kwaze kwabuhlungu uphila e-South Africa sithi siyokhankasa siyama-MK. Hayi si-end up sesi-escort amaphoyisa ngenxa yabantu bana i-IFP eMlazi e-17. Siya-escortwa manje na amaphoyisa ngoba kubi bashayela iy'moto besihamba ngazo, kumina kuphuke namawindi emotweni yami. Hayi kubi kodwa siyathemba ukuthi uhulumeni ngoba kwasayina i-code of conduct ukuthi wonke umuntu akekho, there's no going area, akukho la ngahanjwa khona, sohamba yonke indawo. Silwela lento noma besishaya noma besidubula siyaya sifuna yonke lento iphele sila i-17 enkatheni. Yebo isizinda senkatha kodwa there's no going area. Sihamba khona-ke manje bayishayile ezinye iy'moto zethu sesiya-escortwa thina sibesisele ngemuva. Manje ngathatha ukubheka nje naba abantu ngizobona la sodlula khona inkatha ingafuni ukuthi iy'moto zidlule, kodwa bona bayakwazi ukungena emalokishini ethu emakasini ethu. Izolo nje i-IFP beyikhipha amabhasi eya elokhuzeni kwamakhuthi nakofolweni kodwa manje thina siphuma kabuhlungu. Sambe ngathi siyiboshwa ezweni lethu. Msholozi awusitwele baba, sithembe wena indlela yethu manje akasekho omunye ngoba siyabona nalo uhulumeni lo, hayi usiphethe kabi. Sithembe wena, alikho elinye leli ngifuna iyophuma umhlaba wonke lo. Nawo la besihamba khona ama-comrades siqala ukushawela, sebahlakazekile. Hayi Yes, up there.